عزیز اشتراکچیان لایحه فابرلیک فوراور و عموما کارمندان شرکت فابرلیک آرزودا مرادلی هستم، یکی از دیرکتوران از شهر وحدت. امروز ما در کشاده‌شوی یکی از آفیس ها نقطه های خدمت رسانی شرکت فابرلیک در شهر دوشنبه که این هم باشد دستمزدان عزیز و بزرگ ما فرنگی جعفر و علیشیر حفیظ هستند. میخواستم از صمیم قلب برایشان این دستاورد بزرگ را تبریک کنم و به تمام آنهایی که هم در این آفیس خدمت رسانی کرده میشن و عموما در این لایحه هستند و در شرکت فابرلیک هستند. برای برکت و ایران این آفیس یکی از آفیس های پربرکت باشد و در این آفیس تنها کمانده گنرالی پارتنرها باور است و ما نیز یکی از گوشه‌های بریلیانت این شاخه ها باشه. با همه برای برکت کار خواهان هستید دوستان عزیز، همه رو دوست می‌دارم. السلام علیکم. با بهترین پروژه فابرلیک فوراور امروز ما در کشاده‌شوی آفیس در صدبرگ آفیس اکیل شیر و اپای فرنگیز می باشیم. اینجا همین خیلی زیبا هست، آدمانی که نآمدید پشیمان نشوید. همین خیلی اینجا زور گذشته ساده است. با همه پروژه فابرلیک فوراور من برکتی کار خواهانم.
мои дорогие, я очень-очень рада сегодня всех вас приветствовать. Сегодня собрались самые близкие нам с Алишером люди. Вы знаете, когда-то, много лет назад, я мечтала о том, чтобы около моего элитного дома, который я купила благодаря компании Faberlic, я приобрела свой собственный офис. И сегодня это случилось. Знаете, у мечты есть приятная особенность сбываться. Мечтайте, мечтайте по-крупному. И у нас в компании Faberlic, если мы хотим, чтобы осуществились огромные цели, для этого у нас должна быть огромная команда. Я благодарю всех вас за то, что вы со мной в этом деле. Вы лучшие. Я люблю каждого из вас. И сегодня для открытия нашего офиса мы пригласили неповторимую, всеми нашу любимую Мавлюду Рахматову, директора Faberlic Таджикистан. А вы представляете, у нас есть очаровательная гостья. И если бы не она, сегодня бы открытия не было. Потому что она сама сказала: я открою ваш офис. И это человек номер один в компании Faberlic, партнер компании Faberlic, которая прилетела к нам сегодня из Тюмени, Саида Раджабова. А также у нас сегодня из руководства человек, которого мы все с вами любим, уважаем и ценим его труд. Это наш Руслан Акчурин. И я желаю, чтобы каждый из вас добился больших высот. А сейчас я попрошу наших очаровательных гостей порезать торжественно ленточку.